Aroze ba Kitara TV kubaramukyaho muno inywena na mbiri mukali mwebale muno yone imokwikyaho engaro amabara gange ni nyawe mavi na simwe bunjo nyino muhimbo gwingi okuba nimbaganaho nainywe ebigambo bike ebiri ombiragiro kiro kino nitujjo kuba ntubazaho habigambo bibiri ekigambo ekyo kubanze eri police bond hamu na court bail. Police bond na court bail bekumanyisa ki ebigambo bibiri bino bire bigambo bitwekana twitirana mbomeze bwaito bwa buli kiro kusaba ntandike na police bond. Police bond kuli okutayisurwa ku omuntu anyakujuna ino musango obo guli ha police. Omuntu omumateeka ombiragiro bete bya Uganda aino bugabe okubana atayisurwa habwema obwa police kakusanga abajunani bo musango gona obwo okutolereza kuba ni kugenda omaiso kinu kirugirira hali ebiragiro ebinyakwereza omuntu obugabe kandi nibongani bimutwaro kuba tali enkozi yebibi kwiko musango gumujuna inwe obugendo mu koti mpaka gukabani gumusinga nabwe kyo muntu bokubojuna inwe musango buli bugabe bwawe kurorango bokubokyala police osabira obwema kandi kote police ekabane kuhereza obwema bwe kuhereza nga police niyo tueta police bond. Police bond tiri yokusasulira kandi police nesemero kuhereza omuntu wena juna ino musango ekitwesere police bond kakusange kwatu omuntu ekamara nawe saha ezitakayengwira na munana efailo ye kubeta katwairu mukoti kakusanga omusaha anana munana police ebe malirize okutolereza kwayo rundo kwekaguliriza kwayo hansonga enyakwasize omuntu aho omuntu nasobora kuba natwarwa omukoti atabandize kuba nahebwa police bond. Baite ekyo bukirema omuntu ogwabaina kutunga obwema bwa police obwo police negenda go maiso nokutolereza rundo kuseruliriza hansonga rundi hamusango gunya kumujuna ino. Court bail kuli nayo neisana police bond oyiroho kwahukana katito hali police bond yeri ya koti omuntu wamazirwe kutwalibwa police akajunanwa omusango akasomerwa omusango ogwa kutebereza kubanagire kandi efailo yerundo okutolereza kukaba kuhoireyo efailo yekaba negenda police omuntu alekaho kuba suspect but naba accused. So a court omuntu aba accused kandi ha police omuntu aba suspect. Omuntu bwahika court bamusomera omusango rundi bakusomera omusango guba kusomeire buli bugabe bwawe okuyikiriza omusango rundi okuhakana omusango gunya kusomeira. Omuntu bwahakana omusango bwayihakana omusango ogumusomeire rundo gumujunanibwe omukoti buli bugabe bwaba kumunyegeera kurorango bamutekaho omusango guno kandi bagumusingisa ekikumi hakindo mu rujongo tukieta beyond reasonable doubt. Omuntu bamazire kumusomera omusango aino bugabe okuba nasaba koti kumutaisura habwemo bwo musango go kumujunanwa ne kugenda go maiso kinu nakyonka police bond kirugirira hali biragiro ebikwereza omuntu obugabe obwokuba natongana narugira heru kandi obugabe obukumutwara nko omuntu atakanagira omusango kwiko ogwo musango gwa junainwe obali guhoza gukamusinga kandi mazima genyine bakasanga ngo gumusingira. So court bail omuntu bwakugisaba ekoti yo kwahukanaho na police bond ekusobora okutayisura omuntu habwema bwa koti na conditions rundi no bukwakulizo omulebyo koti ekusobora kusaba ngo obwema bube bwesente ekusobora kusaba obwema bube bwo kuteka hekintu kindi kyono mukoti ogwo kuroranga omuntu arasobora kuba naija na hozo musango ogumujuna ino aho niho hali na abema abatukira muno itwena kuba ntumanya ani basobora kusaba abema kandi noteka yabema abo
koti ne batunuramu rundi nabo bukwakulizo bwa koti ekubeteireho okurora ngoba omuntu ono yakujwene n'omusango araba natayisurwa oba araikara omunkomo kuhika omusango kurahwa. Obwema bwa koti buli bwa emirundi ebiri. Hariho obwema obukuhebwa omuntu ajunine omusango omukote ya Chief Magistrate Court rundi kote etandikirwaho. Hariho n'obwema obugabi bw'omuntu anyakujwene n'omusango oguli omu High Court. Omu Chief Magistrate Court rundi ekoti ekutandikirwaho hariho emisango egyo eyehuliriza. Omisango egyo niyo hali nko kutinisiriza, nka obusuma, nko kusisa ebintu bya mugenzi wawe, nenike egyo misango eri inke rundi enchekechekeho. Hata mu High Court niyo hali misango nko kwita, nka okuhamba, nko kusobya abana batakahikire hansi y'emyaka 14 nendi nkege ya amani. Obuzigu obuyinamu ekisi nendi ekwisana nkegyo. Omukote ya Chief Magistrate omulingo eri misango enchekeho kusinga hali High Court. Omuntu nikiba kyango okutunga obwema bwa koti nobukurabanga kote kusobola kuteka obukwakulirizo batyo kiri kyango habukwe misango neberi ncheke omu buhangwa bwayo. Kyoko omuntu kakusanga atatunga obwema obwa koti eno haroho ebire bikuhebwa ombiragiro okurora omuntu ono yabana atayisurwa kakusanga ebire ebyo bihuwayo efailo ye rundi okutolereza failo kwe kukuba kutaka hoire. Omu High Court kakusanga omuntu aba achajingirwe rundi asomerwe omusango omukoti eya hansi ya Chief Magistrate Court ekande failo ye rundi omusango gwe gukamara ebiro 18 gukaba gutaka efailo etakahuliri etakabagane ekingwa omukugiseruliriza omuntu ono naba aino bugabe okutunga bail kitweta mandatory bail. Ngo omuntu atayikara omunkomo ebiro bikahingurana kandi okuseruliriza hamusango gwo kumujunana kutaka hoiri. Bond, police bond na court bail. Ebinte bibiri bino byona binendugiriro ombiragire bya Uganda ebikutufuga itwena. Ekigendererwa kyabyo kirengo omuntu atajunanwa akayikara omunkomo abakumujunana bakatwara obwire obubakwenda wali okwo alo munkomo kandi amateeka gali negugamu agaggaruka nigamuhereza obugabe bwogirango orayikaragano otwalibwa nkokuba otasobeze kwika abakujunana obara convincinga gakoti ngo mazima kwo okakora omusango ogwo kandi gukakusinga. So court bail buli bwema obwako court bail buli bwema bukuhebwa omuntu anyakujwene omusango obwo amazire kwikibwa mu koti kandi yo court bail kwauka na police bond nesobora kubaho obukwakulizo kotetaka kutayiswire. Police bond buli bwema obukutayisura omuntu anyakujwene omusango anyakuliha polisi omusango gwerundi failo ye nekyaserulizibwaho. Enyahukana enkoto eri hale bibiri eringwe kimu kiri kya polisi ekimu kiri kyo mukoti kandi ekya kabiri kiringu police bond eri yabusa kandi yo court bail ekusobora kubaho conditions but byona nibibaho kuroranga omuntu anyakujuna inwa musango ayikaire natwalibwa kubanka omuntu atagunagire kwika abanyakugumu abakumunyegera obali convincinga court ngo mazima ko omusanga akagunaga. Programu eno ejaga kuba ne bahikibwa kiro kya kabiri buli wiki. Mbasimire muno abanyakuturozere ha Kitara TV kandi nkubasaba nimbaterera ngo programu zino mubane muzihondera. Kyo inakora kiri ku likinga page ya Kitara TV ha Facebook kandi okusobora kuba no tuhondera na ha YouTube. Otyo muno mwebale mukama ruhanga bampero mugisa. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.